Yes, haya ni makosa matatu ambayo watu wengi sana wanayafanya wale wanaokula dagaa. Makosa matatu ambayo unayafanya wewe unayekula dagaa. So, kosa la kwanza. Dagaa unaziosha sana. Yaani unaziosha kwa maji mengi sana. Kuna vitu fulani madini fulani unaanza kuyaondoa pale unapokuwa unaiosha sana. Yes, kwa hiyo ioshe smart kawaida, lakini hakikisha tu kwamba michanga imetoka, especially kwa wale dagaa ambao wana michanga. Yes, lakini kosa la pili ni kwamba unakaanga dagaa kwa mafuta mengi sana. Yes, yani unajikuta sasa umetoa ile jambo la msingi la wewe dagaa kukusaidia, then unaingiza jambo jingine ambalo sio la kawaida. Unaongeza mafuta mengi sana kwenye dagaa, inakuwa sasa sio issue tena. Lakini kosa la tatu ni kwamba unakula dagaa kidogo. Yes, yani wewe unajua kabisa kwamba ngoja leo nile dagaa. Lakini unaona bwana, ngoja nile dagaa zangu tu kidogo na no, hapana. Hapo unakuwa tena unakosea. Yes, dagaa basi, kama umeamua kula dagaa basi kula dagaa kwa wingi. Zitaenda kukusaidia wewe, zitakuongezea protini, zitakuongezea calcium, zitakuongezea omega 3 ambayo itaenda kukusaidia sana kwenye mwili wako. Itakusaidia kwenye masuala ya moyo, kwenye masuala ya macho, itakusaidia mambo mengi sana. So, haya ni makosa matatu ambayo watu wengi sana wanayafanya kwenye dagaa bila wao wenyewe kujua.